50 languages. 41. 41. 41. Ориентация. Orienteerumine. Orienteerumine. Где тут туристическое бюро? Kus asub turistiinfo? Kus asub turistiinfo? У вас не найдется для меня карты города? Kas teil oleks mulle linnakaarti? Kas teil oleks mulle linnakaarti? Здесь можно забронировать номер в гостинице? Kas siin saab hotellituba reserveerida? Kas siin saab hotellituba reserveerida? Где старый город? Kus asub vanalinn? Kus asub vanalinn? Где собор? Kus asub katedraal? Kus asub katedraal? Где музей? Kus asub muuseum? Kus asub muuseum? Где можно купить почтовые марки? Kust saab postmarke osta? Kust saab postmarke osta? Где можно купить цветы? Kust saab lilli osta? Kust saab lilli osta? Где можно купить проездные билеты? Kust saab sõidupileteid osta? Kust saab sõidupileteid osta? Где порт? Kus asub sadam? Kus asub sadam? Где рынок? Kus asub turg? Kus asub turg? Где замок? Kus asub loss? Kus asub loss? Когда начинается экскурсия? Millal ekskursioon algab? Millal ekskursioon algab? Когда заканчивается экскурсия? Millal ekskursioon lõpeb? Millal ekskursioon lõpeb? Какова продолжительность экскурсии? Kui kaua ekskursioon kestab? Kui kaua ekskursioon kestab? Я хотела бы гида, говорящего по-немецки. Ma sooviksin giidi, kes räägib saksa keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib saksa keelt. Я хотела бы гида, говорящего по-итальянски. Ma sooviksin giidi, kes räägib itaalia keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib itaalia keelt. Я хотела бы гида, говорящего по-французски. Ma sooviksin giidi, kes räägib prantsuse keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib prantsuse keelt. 50 languages. 42. 42. 42. Экскурсия по городу. Vaatamisväärsustega tutvumine. Vaatamisväärsustega tutvumine. Рынок работает по воскресеньям? Kas turg on pühapäeviti avatud? Kas turg on pühapäeviti avatud? Ярмарка работает по понедельникам? Kas mess on esmaspäeviti avatud? Kas mess on esmaspäeviti avatud? Выставка работает по вторникам? Kas näitus on teisipäeviti avatud? Kas näitus on teisipäeviti avatud? Зоопарк работает в среду? Kas loomaaed on kolmapäeviti avatud? Kas loomaaed on kolmapäeviti avatud? Музей по четвергам открыт? Kas muuseum on neljapäeviti avatud? Kas muuseum on neljapäeviti avatud? Галерея открыта по пятницам? Kas galerii on reedeti avatud? Kas galerii on reedeti avatud?
Фотографировать можно? kas tohib pildistada? kas tohib pildistada? Вход платный? kas sissepääs on tasuline? kas sissepääs on tasuline? Сколько стоит вход? kui palju maksab sissepääs? kui palju maksab sissepääs? Для групп есть скидка? kas gruppidele on soodustus? kas gruppidele on soodustus? Для детей есть скидка? kas lastele on soodustus? kas lastele on soodustus? Для студентов есть скидка? kas üliõpilastele on soodustus? kas üliõpilastele on soodustus? Что это за здание? mis hoone see on? mis hoone see on? Сколько этому зданию лет? kui vana on see hoone? kui vana on see hoone? Кто построил это здание? kes ehitas selle hoone? kes ehitas selle hoone? Я интересуюсь архитектурой. ma olen huvitatud arhitektuurist. ma olen huvitatud arhitektuurist. Я интересуюсь искусством. ma olen huvitatud kunstist. ma olen huvitatud kunstist. Я интересуюсь живописью. ma olen huvitatud maalidest. ma olen huvitatud maalidest. 50 languages. 43. 43. 43. В зоопарке. loomaaias. loomaaias. Зоопарк вот там. seal on loomaaed. seal on loomaaed. Вот там жирафы. seal on kaelkirjakud. seal on kaelkirjakud. Где медведи? kus on karud? kus on karud? Где слоны? kus on elevandid? kus on elevandid? Где змеи? kus on maod? kus on maod? Где львы? kus on lõvid? kus on lõvid? У меня есть фотоаппарат. mul on fotoaparaat. mul on fotoaparaat. У меня есть видеокамера. mul on ka videokaamera. mul on ka videokaamera. Где батарейка? kus on patareid? kus on patareid? Где пингвины? kus on pingviinid? kus on pingviinid? Где кенгуру? kus on kängurud? kus on kängurud? Где носороги? kus on ninasarvikud? kus on ninasarvikud? Где здесь туалет? kus asub tualett? kus asub tualett? Там кафе. seal on kohvik. seal on kohvik. Там ресторан. seal on restoran. seal on restoran. Где верблюды? kus on kaamelid? kus on kaamelid? Где гориллы и зебры? kus on gorillad ja sebrad? kus on gorillad ja sebrad? Где тигры и крокодилы? kus on tiigrid ja krokodillid? kus on tiigrid ja krokodillid?
50 languages. 44. 44. 44. Вечернее времяпровождение. Õhtul välja minemine. Õhtul välja minemine. Здесь есть дискотека? Kas siin on diskoteek? Kas siin on diskoteek? Здесь есть ночной клуб? Kas siin on ööklubi? Kas siin on ööklubi? Здесь есть бар. Kas siin on pubi? Kas siin on pubi? Что идет сегодня вечером в театре? Mida täna õhtul teatris etendatakse? Mida täna õhtul teatris etendatakse? Что идет сегодня вечером в кино? Mida täna õhtul kinos näidatakse? Mida täna õhtul kinos näidatakse? Что сегодня вечером показывают по телевизору? Mis täna õhtul telekast tuleb? Mis täna õhtul telekast tuleb? Билеты в театр еще есть? Kas teatrisse on veel pileteid? Kas teatrisse on veel pileteid? Билеты в кино еще есть? Kas kinno on veel pileteid? Kas kinno on veel pileteid? Билеты на футбол еще есть? Kas jalgpallimängule on veel pileteid? Kas jalgpallimängule on veel pileteid? Я хотел бы сидеть совсем сзади. Ma sooviks kõige taga istuda. Ma sooviks kõige taga istuda. Я хотел бы сидеть где-нибудь посередине. Ma sooviks kuskil keskel istuda. Ma sooviks kuskil keskel istuda. Я хотел бы сидеть совсем впереди. Ma sooviks kõige ees istuda. Ma sooviks kõige ees istuda. Не могли бы вы мне что-нибудь посоветовать? Oskate te mulle midagi soovitada? Oskate te mulle midagi soovitada? Когда начинается представление? Millal etendus algab? Millal etendus algab? Вы можете достать мне билет? Saaksite te mulle pileti hankida? Saaksite te mulle pileti hankida? Здесь недалеко есть площадка для гольфа. Kas siin lähedal on golfiväljakut? Kas siin lähedal on golfiväljakut? Здесь недалеко есть теннисный корт. Kas siin lähedal on tenniseväljakut? Kas siin lähedal on tenniseväljakut? Здесь недалеко есть крытый бассейн. Kas siin lähedal on ujulat? Kas siin lähedal on ujulat? 50 languages. 45. 45. 45. В кино. Kinos. Kinos. Мы хотим в кино. Me tahaksime kinno. Me tahaksime kinno. Сегодня идет хороший фильм. Täna jookseb hea film. Täna jookseb hea film. Этот фильм совершенно новый. See film on täiesti uus. See film on täiesti uus. Где касса? Kus on kassa? Kus on kassa? Свободные места еще есть? Kas on veel vabu kohti? Kas on veel vabu kohti? Сколько стоят входные билеты? Kui palju maksavad piletid? Kui palju maksavad piletid?
Когда начинается сеанс? millal seanss algab? millal seanss algab? Как долго идет этот фильм? kui kaua film kestab? kui kaua film kestab? Можно забронировать билеты? kas pileteid saab reserveerida? kas pileteid saab reserveerida? Я хотела бы сидеть сзади. ma sooviks taga istuda. ma sooviks taga istuda. Я хотела бы сидеть впереди. ma sooviks ees istuda. ma sooviks ees istuda. Я хотела бы сидеть посередине. ma sooviks keskel istuda. ma sooviks keskel istuda. Фильм был захватывающий. film oli põnev. film oli põnev. Фильм был не скучный. film ei olnud igav. film ei olnud igav. Но книга по фильму была лучше. aga raamat oli parem kui film. aga raamat oli parem kui film. Музыка была хорошая. kuidas muusika oli? kuidas muusika oli? Как насчет актеров? kuidas näitlejad olid? kuidas näitlejad olid? Там были английские субтитры. kas inglisekeelseid subtiitreid oli? kas inglisekeelseid subtiitreid oli? Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты. 50 languages. 46. 46. 46. На дискотеке. diskoteegis. diskoteegis. Это место свободно? kas see koht siin on vaba? kas see koht siin on vaba? Разрешите сесть рядом с вами? kas ma võin teiega istuda? kas ma võin teiega istuda? С удовольствием. meeleldi. meeleldi. Как вам нравится музыка? kuidas teile muusika meeldib? kuidas teile muusika meeldib? Несколько громковато. veidi valju. veidi valju. Но группа играет довольно хорошо. kuid bänd mängib päris hästi. kuid bänd mängib päris hästi. Вы здесь часто бываете? kas te käite tihti siin? kas te käite tihti siin? Нет. Это первый раз. ei, see on esimene kord. ei, see on esimene kord. Я здесь еще никогда не был. ma ei ole kunagi siin käinud. ma ei ole kunagi siin käinud. Вы танцуете? kas te tantsite? kas te tantsite? Может быть, позже. hiljem võib-olla. hiljem võib-olla. Я не очень хорошо танцую. ma ei oska eriti hästi tantsida. ma ei oska eriti hästi tantsida. Это очень просто. see on väga lihtne. see on väga lihtne. Я вам покажу. ma näitan teile. ma näitan teile. Нет, лучше в другой раз. ei, parem mõni teine kord. ei, parem mõni teine kord. Вы кого-то ждете?
ootate te kedagi? ootate te kedagi? Да, моего друга. Jah, oma poissõpra. jah, oma poissõpra. А вот и он. Sealt tagant ta tulebki. sealt tagant ta tulebki. 50 languages. 47. 47. 47. Подготовка к поездке. Ettevalmistused reisiks. ettevalmistused reisiks. Ты должен упаковать наш чемодан. Sa pead meie kohvri pakkima. sa pead meie kohvri pakkima. Ничего не забудь. Sa ei tohi midagi unustada. sa ei tohi midagi unustada. Тебе нужен большой чемодан. Sul on suurt kohvrit vaja. sul on suurt kohvrit vaja. Не забудь заграничный паспорт. Ära passi unusta. ära passi unusta. Не забудь билет на самолет. Ära lennupiletit unusta. ära lennupiletit unusta. Не забудь дорожные чеки. Ära reisitšekke unusta. ära reisitšekke unusta. Возьми с собой крем от солнца. Võta päikesekreem kaasa. võta päikesekreem kaasa. Возьми с собой солнечные очки. Võta päikeseprillid kaasa. võta päikeseprillid kaasa. Возьми с собой шляпу от солнца. Võta päikesemüts kaasa. võta päikesemüts kaasa. Не возьмешь ли ты с собой карту? Võtad sa tänavakaardi kaasa. võtad sa tänavakaardi kaasa. Не возьмешь ли ты с собой путеводитель? Võtad sa reisijuhi kaasa. võtad sa reisijuhi kaasa. Не возьмешь ли ты с собой зонт? Võtad sa vihmavarju kaasa. võtad sa vihmavarju kaasa. Не забудь брюки, рубашки, носки. Mõtle pükstele, särkidele, sokkidele. mõtle pükstele, särkidele, sokkidele. Не забудь галстуки, ремень, блейзеры. Mõtle lipsudele, vöödele, jakkidele. mõtle lipsudele, vöödele, jakkidele. Не забудь пижамы, ночные рубашки и футболки. Mõtle pidžaamadele, öösärkidele ja T-särkidele. mõtle pidžaamadele, öösärkidele ja T-särkidele. Тебе нужны ботинки, сандалии и сапоги. Sul on vaja kingi, sandaale ja saapaid. sul on vaja kingi, sandaale ja saapaid. Тебе нужны носовые платки, мыло и маникюрные ножницы. Sul on vaja taskurätte, seepi ja küünekääre. sul on vaja taskurätte, seepi ja küünekääre. Тебе нужна расческа, зубная щетка и зубная паста. Sul on vaja kammi, hambaharja ja hambapastat. sul on vaja kammi, hambaharja ja hambapastat. 50 languages. 48. 48. 48. В отпуске. Puhkusetegevused. puhkusetegevused. Пляж чистый. Kas rand on puhas? kas rand on puhas? Там можно купаться? Kas seal saab supelda? kas seal saab supelda? Там не опасно купаться?
kas seal suplemine pole ohtlik? kas seal suplemine pole ohtlik? Можно здесь взять на прокат зонт от солнца? Kas siin saab päikesevarju laenutada? kas siin saab päikesevarju laenutada? Можно здесь взять на прокат шезлонг? Kas siin saab lamamistooli laenutada? kas siin saab lamamistooli laenutada? Можно здесь взять на прокат лодку? Kas siin saab paati laenutada? kas siin saab paati laenutada? Я хотел бы заняться серфингом. Ma surfaks hea meelega. ma surfaks hea meelega. Я хотел бы понырять. Ma sukelduks hea meelega. ma sukelduks hea meelega. Я хотел бы покататься на водных лыжах. Ma sõidaks hea meelega veesuuskadel. ma sõidaks hea meelega veesuuskadel. Можно взять на прокат доску для серфинга? Kas siin saab lainelauda laenutada? kas siin saab lainelauda laenutada? Можно взять на прокат снаряжение для дайвинга? Kas siin saab sukeldumisülikonda laenutada? kas siin saab sukeldumisülikonda laenutada? Можно взять на прокат водные лыжи? Kas siin saab veesuuski laenutada? kas siin saab veesuuski laenutada? Я только начинающий. Ma olen alles algaja. ma olen alles algaja. Я не совсем новичок. Ma olen keskmisel tasemel. ma olen keskmisel tasemel. Я с этим хорошо знаком. Ma olen sellega juba tuttav. ma olen sellega juba tuttav. Где лыжный подъемник? Kus on suusatõstuk? kus on suusatõstuk? А лыжи-то у тебя с собой есть? Kas sul on suusad kaasas? kas sul on suusad kaasas? А лыжные ботинки-то у тебя с собой есть? Kas sul on suusasaapad kaasas? kas sul on suusasaapad kaasas? 50 languages. 49. 49. 49. Спорт. Sport. sport. Ты занимаешься спортом? Kas sa teed sporti? kas sa teed sporti? Да, мне нужно двигаться. Jah, ma pean end liigutama. jah, ma pean end liigutama. Я хожу в спортивную секцию. Ma käin spordiklubis. ma käin spordiklubis. Мы играем в футбол. Me mängime jalgpalli. me mängime jalgpalli. Иногда мы плаваем. Mõnikord me ujume. mõnikord me ujume. Или мы катаемся на велосипеде. Või sõidame rattaga. või sõidame rattaga. В нашем городе есть футбольный стадион. Meie linnas on jalgpallistaadion. meie linnas on jalgpallistaadion. Есть также бассейн с сауной. Siin on ka saunaga ujumisbassein. siin on ka saunaga ujumisbassein. И площадка для гольфа тоже есть. Ja golfiväljak. ja golfiväljak. Что показывают по телевизору? Mis telekast tuleb? mis telekast tuleb?
Как раз идет футбольный матч. hetkel tuleb jalgpallimäng. hetkel tuleb jalgpallimäng. Немцы играют с англичанами. Saksa meeskond mängib Inglismaa vastu. Saksa meeskond mängib Inglismaa vastu. Кто выигрывает? Kes võidab? Kes võidab? Понятия не имею. Mul ei ole aimugi. Mul ei ole aimugi. Пока ничья. Praegu on seis võrdne. Praegu on seis võrdne. Судья из Бельгии. Väljakukohtunik on Belgiast. Väljakukohtunik on Belgiast. Сейчас будет 11-метровый штрафной. Nüüd tuleb karistuslöök. Nüüd tuleb karistuslöök. Гол! 1-0! Värav 1-0. Värav 1-0. 50 languages. 50. 50. 50. В бассейне. Ujulas. Ujulas. Сегодня жарко. Täna on kuum. Täna on kuum. Пойдем в бассейн. Läheme ujulasse. Lähme ujulasse. У тебя есть настроение пойти поплавать? Oleks sul tuju ujuma minna? Oleks sul tuju ujuma minna? У тебя есть полотенце? Kas sul on rätik? Kas sul on rätik? У тебя есть плавки? Kas sul on ujumispüksid? Kas sul on ujumispüksid? У тебя есть купальник? Kas sul on trikoo? Kas sul on trikoo? Ты умеешь плавать? Oskad sa ujuda? Oskad sa ujuda? Ты умеешь нырять? Oskad sa sukelduda? Oskad sa sukelduda? Ты умеешь прыгать в воду? Oskad sa vette hüpata? Oskad sa vette hüpata? Где душ? Kus on dušš? Kus on dušš? Где раздевалка? Kus on riietuskabiin? Kus on riietuskabiin? Где очки для плавания? Kus on ujumisprillid? Kus on ujumisprillid? Здесь глубоко? Kas vesi on sügav? Kas vesi on sügav? Вода чистая? Kas vesi on puhas? Kas vesi on puhas? Вода теплая? Kas vesi on soe? Kas vesi on soe? Мне холодно. Mul on külm. Mul on külm. Вода слишком холодная. Vesi on liiga külm. Vesi on liiga külm. Я сейчас выхожу из воды. Ma lähen nüüd veest välja. Ma lähen nüüd veest välja. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.